namontiraj sa mnom TV na zid. Ovo je 4. dio serijala Renoviram sobu. Od ovoga pokušavam napraviti ovo. Ajmo delat. Jedna stvar koju ne koristim često, ali smo imali viška u kući, bio je ovaj relativno star TV ekran kojeg mi je bilo žao ne iskoristiti, a uklapao se u ovu renovaciju kao jedan od vizualno zanimljivih projekata i da mogu reći da sam i to radio. Namontirao TV na zid, a da nije otpo. Je li TV nakon montaže ostao na zidu, da sam ga skupljao u rinfuzi, saznaćemo na kraju i usput naučiti nešto o građevini. Montaža TV-a na zid u osnovi je jednostavan zadatak. Prije svega bilo je mudro uvjeriti se da je TV koji sam planirao montirati na zid imao za nosač predviđene utore ili ti vesa montažne rupe. Zatim je trebalo nabaviti odgovarajući nosač TV-a i odgovarajuće vijke i tiple. Zid na koji montiram TV je šupalj, ili ti od gips kartonskih ploča i metalnih profila, što znači da će nam za ovaj poduhvat trebati i posebne tiple. A kako već neko vrijeme radim s našim Antimonom iz Antine garaže, naučio sam i hrpu stvari vezano uz građevinu, između ostalog i da postoje različite vrste tipli, ovisno o namjeni i nosivosti, pa tako za šuplje zidove od gips kartona postoje one najjače, metalne preklopne tiple, a za ovaj projekt držao sam fige, sasvim dovoljne, spiralne samourezujuće tiple, od kojih svaka prema navodima proizvođača može nositi do 20 kg tereta. Moja matematika, koja mi nije najjača strana, kaže da ako stavim 5 ovakvih tipli, na zid bi mogao namontirati i manju zidnu garnituru da odmorim nakon montaže. Nosač se sastoji od 2 dijela, jedan dio prišarapiš na ranije spomenute vesa utore na TV-u, a drugi dio pričvrstiš na zid. Kad sam to napravio, ostalo je još samo namjestiti TV na zid s vjerom da su proizvođači tipli bili u pravu. Ko što vidiš, TV se drži na 5 tipli, 9 vijaka i nosaču. Pošalji ovaj video nekom ko želi montirati TV na zid i zaprati me ako te zanima kako će soba na kraju izgledati.